الله استركي إمامو على اللي شند سو نفسي أتجنكي إمامو شفاع عمي هون شاندي اللم كنبي ليلى إمامو شلمو يعني جنك سأتك الله استركي إمامو على اللي شند سو نفسي أتجنكي أرومكم إبابا يتنورتوري Uguta bayi daf di bamaturre, uguta bayi cungkur famaturre, uguta bayi daf rukuta maturre. Amantan Islama kunis hiddu darra maturre. Bara as iwaniti kasih jar. Yerosan Oromumma fi Islamumma dabalati bayi cafaka maturre jar. Awas miskin kun jar. Sini gale lal isa kofa sontan isa bora inti sini debia. Why master plani tol debina jolle. Why master plani TV why la foto la masa tol debina. Yero master plani ummatan nan. Yero master plani san jimma rahiri bena wa meka tudumi bali ra na wa meka tudumi riri bena riri na wa meka tudumi arsirra harargerra wandu batamu miti sini jechu barbadi tan mal jechu barbadi tan bektu ya ummata amma fakkenyaf masjidi digame sun silti fi maloni jirani fi dubbachulle nama qaanisa jechisani mal bakkatti diqattu miti aada araba fidde lafa sana baay'ee nuti bar kan oromooti jennee kan keenya jenneeti kan nuti qabsaa turre kan qeerroon meeqatti dhumaa turre kanaafu wallaalaan doofaan echaan feesbuukii waan qabuuf qofa gadi bahee jechoota fokkisa akka sanaa dubbatee oromoo gidduutti qoodiinsa uumu jechaadha. Oromoon kanatti dammaquu danda'uu qaba. Kan ijoolleen meeqa aarsaatti taateef sinii galee kan ijoolleen meeqa aarsaatti taate kan lafee meeqa caccabe kan haati meeqatti duute yeroo master plaanii lafti kan tuulamaati jechuudhaan sun ta'a lafti kan Oromoo jechuudhaan. Kanaafu jechoota fokkisaa jechoota dadhaba akkasii fudhattanii funaantanii warri sooshaal miidiyaa irratti ol baatanii bulgaafattan osoo teessa dhaabattanii of ilaaltanii baay'ee gaariidha. Waan akkasiitiin Oromummaan hin cabu Oromummaan hin sharafamu wanni isin beekuu qabdan. Sinii galee Oromummaan gadi jabaatee dhaabatee jira. Jechoota fokkisa akka yeroo sana maaliif lafti kan tuulamaatiin jennere tariisin gowwoonni lafti kan tuulamaati jettanii asirraa dhiitaa ooltan jechaadha. Yeroo sana maa hin jedhin yeroo sana maa hin jedhin ashaanguliitii boo'ichaan darbinaa tiktaakiin na daba waan ta'eef yeroo sana maaliif callistan kuni Oromoo gidduutti qoodamiinsa hin fidu. Oromoo dammaqii kana qabadhu inni lammaffaan dhiifama naa godhaa obboloonni koo hordoftoonni amantaa biroo baay'een keessan akkana jaallattan deeggarsa nuti deeggaru irratti illee akkasin ufaan dhaabbachaa turtan akkasin deeggarsa nu gochaa turtan wallaahi billaahi an ragaadha isiniif maal isiniin jechuu barbaadetan an abdii geetaachuu abbabee musliima alhamdulillahi rabbil aalamiin musliima Oromoodha ilma Jimmaati. Yeroo Oromoon afaan isaatii waaqeffachuu qaba jedhamu yeroo sana duula ijoolleen Oromoo godhaa turan duula ortodoksii Oromoo gochaa turan itti dhiibnee riiskii meeqa fudhannee adii uffannee waloloo garaagaraa hojjennee nafxanyoota irratti jechaadha. Nafxanyoota irratti riiskii meeqa fudhannee irratti dubbachaa baane adii uffannee waan baay'ee jechaa turre sagalee ta'aa turre. Especially anillee yeroo baay'ee duraan nan deema amman deemu waa irreechaatiin wal qabatee ijoolleen keenya tokkummaa Oromootiif jecha irreecha toshee koliin ustaazonni meeqa dhowwanuu deemaa turan. Sun maali Oromummaan akka gadi jabaatuuf Oromummaa yoon qabaanne yoo nuti bittinnoofne bineensatu nyaataaf jecha jechaadha. Sinii galee sanaaf jecha aarsaa meeqa kaffallee har'a geenya. Isinoo gaaffiidha. Isinoo kanarratti maal jettu? Maaliif callistan dhimmichi kun isinin laallatu maaliif goone nuti san akka gaaffiitti adii uffanneera an uffadheera gama kootiin yeroo isaan gurraacha uffatanii yaa'an maaliif isuni sappoorti isin gochuudha akkana gaaffichiisu beeka akka gaaffiitti kabajamtoonni obboloonni koo as jala jirtan warri sagalee koo kana dhageessan warri na beektan warri na kabajjan warri nu jaallattan warri Oromummaatti amantan gaaffii kana asirratti ol baatanii naa deebisuu baattanillee keessoo keessanitti akkasiin deebistan abdii guddaan qaba. Akkasinatti uffattan garuu barbaadu kan biraan
waan baay'eetu deema. Sagaleen keessan barbaachisaa isiniin jechuu barbaadetanii namoota lubbuun darbeef Rabbi qubsuma isaanii jannata haa godhu, caffee jannataa keessa isaanii cibsu, warreen rukutaman Rabbi nuuf haa fayyisu. Ijoolleen Amaariffaan asirratti barreessaa jirtan በአማርኛ እየጻፋችሁልኝ ላላችሁ ወዳጆቼ ያው ግልጽ የሆኑ ነገሮችን ነበር እዚህ ጋር እያወራሁት ያለሁት። አንደኛ በርግጥ ሁሉም ነገር አይወራም፣ ሁሉም ሰው የሚያውቀው ነገር ነው። እየተፈጸሙ ያሉ ነገሮች በርግጥ መጅሊሱ የአቋም መግለጫ ሰጥቷል። ከዛም አልፎ ደግሞ እኔ ጥያቄ ያነሳው በጣም ጥያቄ የሆነብኝ ነገር ምንድነው በማስተር ፕላን ጊዜ ኦሮሞ በአንድነት ከሁሉም ዞኖች ከሁሉም አካባቢ በሃይማኖት ሳይከፋፈል በወያኔ ዘመን አጥንቱን ከስክሶ ደግሞ ናፍሶ ነበር ማስተር ፕላኑን ያስቀረው ብዙ ሰው ሞቶበት። ዛሬ ደግሞ ያ ነገር ለምንድነው መሬቱ የቱለማ ብቻ ነው የሚባለው? ያ ነገር ልክ አይደለም። ስለዚህ ጽንፈኞቹ ይሄን ነገር እንዳይጠቀሙብን ነው። ባይቶ ይሄን ነገር ሲል ነፍጠኞች እዚህ ስር እንዳላችሁ ስለማውቅ ነው። ነፍጠኞች እኛን እንደዚህ አይነት አጀንዳ ለኛ ሰጣችሁ፣ ለኦሮሞ ሰጣችሁ፣ ኦሮሞን እንከፋፍላለን፣ ኦሮሞን እንነጣጥላለን፣ እንለያያለን ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ መቼም አይሳካላችሁ። ምክንያቱም ኦሮሞ አንድ ነው። ቦረና ነው፣ ባሪንቱ፣ ማጫቱ፣ ለማ፣ ከወለጋ፣ ከጅማ፣ ከሁሉም ቦታ ኦሮሞ አንድ ነው። በርግጥ ዛሬ እናንተ ትናንሽ አጀንዳ ፈጥራችሁ ኦሮሞን ለያይተን እንገዛለን ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ መቼም እንደማይሳካላችሁ ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ። እና ያ ኦሮሞ አንድ ሲንጫለን ቤኩ ሲንጫላ ዋቤኬ እንዱበዱ ዋንኬ ሰኮጅሩ ሙቤ ዋንኬ ሰኮጅሩ ባፈቹ መዋኒን በርባዲ ዳፈኒ ዮኒ መሰረት ደጎጎሬ ከነ ደጎጎርትና ጀራና ስሬ ፈዳው መተጃለላ ዮን ደጎጎሬ ደጎጎሮ ዮን ድበዴ ነውፍ ኮልቻ ከነ ተከን ድበዱ ነጎዴ ሲኒን ጀቹ ፈኒ ገለቶማ ኡልፋዳ ነውፍ ኮልቻ አበደን ባይዞ አበደን ኦሮሞን ነፍጠኛ ነው ኦሮሞ ገደገር ቆዱ እንደንደሱ ባይዞ ወሪ አፋን ኦሮሞ ዋን ቤክቱፍ አገፈዱ ወሪ ነፍጠኛ ጀለት ጉደቴ ኦር ነፍጠኛ ታቲ አፋን ኦሮሞ በሬሱ ዱበቹ ቤክቱ ኦሮሞ ግዱ ሴንቴ ነንቆ ደጀቴ ያደታናን ወላሂ ቢላሂ ሲፍ ምርጋው ማሊፍ ሲቲ ባራ ተሪ የሮዳ ፈከስ ፈከሱ ደንዴሳ ወአለይኩም ሰላም ሮዛ ገሩ ዶንኩ ማከና የሚልኮፍ ተከሚልኮ ነው ጀለሞሪ ሲቲ በረባዳ ኢንሻአላህ ይስተካከላል ብዬ አስባለሁ። አላህ ካለ ያ ዋላ ማሚደም የሚደም ረብና አልቹ ታብታቢ ቆዳሚ ኮፒ ሊንክ ቆዳ አልፋ مسكينة نوا إن شاء الله قالتهم الفادا بايسين جالة بايسين كبجا وريمو دو أبدي ليتي تاتي دو بتفتي مالي فوان جني مالي فين دبان جتاني فتي يوم كوينو إن شاء الله وان باين لا توري وان باين أجيب فجاتوري جيت كيف سلامنا ألفا وعليكم السلام ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله إن شاء الله ربنا عمل كيسو ربي بيجينا نجانو هاقولو ورانو جلا درب ربي كن جنة هاقولو بيجينا نجاه هاقولو وانو جلا بدي ربي دندا إدوتنو فادي بسو إن شاء الله ربي تونتي دبلا بمنجرو by the way واوند سكندي لما سكندي توكت مايكرو سكندي تسيتي سودان داربي تاري نوي غاجرا نوي لا ناجرا نتيمو وانغو نار غاجرا إن شاء الله ربي نوامل كيسو أنتم كيسر ربي سنمل كيسو همام ماتا سنر راكبو همام ماتا سنر راكبو بلا وجر أسيدين سياسي جني يا ربي نور راكبو بكجر مرتي ربي نجانو هاغرو ورمو جدتي نما سوني فجأة ربي هابل ليسو نما ورمو جدتي دلته ورمو كودوف جر ورمو تدمكو كبا
Rabbi biyya keenya nagaa nuuf haa godhu, hunduma keenya nagaa nuuf haa godhu. Sincaala beekeef miti namoonni 700 ol daawwachaa kan turtan waan keessi koo natti hime waan qalbiin koo natti hime dubbachuu barbaadetanii kan narra beeku namoonni baay'een dubbachaa jiru. Inshallah boriftaanis waan qalbiin keenya nutti hime in dubbannaa. Baay'een sin jaalladhaa, baay'een sin kabajaa. Bakka jirtan maratti nagaan koo isin haa qaqqabu. Rabbi nu haa nassaru, nasriidhaan walitti nu haa deebisu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keeritti naa bulaa nagaatti.